Magnetna rezonanca predstavlja apsolutnu metodu izbora kod pregleda kako mozga, tako i kičmene moždine. Za razliku prvo od kompjuterizovane tomografije, magnetna rezonanca ima jednu veliku prednost, to je nedostatak zračenja pacijenta, a druga prednost i osnovna prednost je da daje daleko detaljniji uvid u strukture kako mozga, tako i pršenova, odnosno kičmene moždine kod pregleda kičme. Magnetnu rezonancu glave pacijent može uraditi po sopstvenom nahođenju ukoliko ima učestale glavobolje ili vrtoglavice ili pak po nalogu lekara, to su uglavnom neurolog, neurohirurg ili psihijatar. Pregledom magnetnom rezonancom pacijent može otkloniti različite sumnje kako na akutne neurološke bolesti kao što su infarkt mozga, odnosno šlog poznati u narodu, s druge strane i različite hronične neurološke bolesti kao što su neurodegenerativne bolesti ili pak neuroinflamatorne bolesti. Pacijenti takođe mogu otkloniti sumnju i na neurohiruške bolesti, odnosno na različite vrste tumora koji se mogu dijagnostikovati magnetnom rezonancom, koja pruža apsolutno najveću diferencijaciju između istih i najbolji su dijagnostički i prognostički faktor kod tih pacijenata. Magnetno-rezonantni pregled hipofize predstavlja apsolutno zlatni standard u pregledu te žlezde. Pregled obično indukuje endokrinolog kod nekog od poremećaja hormona koje ta žlezda luči. Magnetna rezonanca apsolutno je nezamenljiva metoda u pregledu ove žlezde. Ultrazvuk predstavlja zlatni standard u pregledu fetusa. Međutim, kada ginekolog posumnja na određene anomalije, magnetna rezonanca predstavlja jedinu bezbednu metodu koja može dati više detalja, te u korelaciji sa ultrazvukom može dati značajne informacije o nastavku trudnoće.